米多伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。O nano mikumi no kawas a mapaorit kita。出于上帝的恩典，我们蒙救恩。Salikakak mapulung平安。Malazai kita a milayap to suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以sakatusa a Timoti sakazai a zifang sakasiwa a tusir suarsa o nipaoripan no kawas kita ami tahitlang a pala finaulan ningda caay ko nano ngaayay a lemak ita kunini o nano nafalucuan no kawas ato mikumi ningda saan。 提摩太后书第1章第9节说，上帝拯救我们，呼召我们做他的子民，并不是因为我们有什么好行为，而是出于他的旨意和恩典。Salikakaaw caay ko tatapang calay a awaay ko raraw at tamlaw kita awaay ko maan a ngaayay a lemak ita amateng ami paseneng i cima-cimaan. Nikaurira o mapaoripay to no kawas a wawa ningra kita。 我们不是圣洁无罪的人，我们也没有什么值得向人炫耀的作为，但我们却是蒙上帝拯救的儿女。Mitolon kita， 我们同心祷告。Tabangaw, pakainian isu ji Yes Kristoan, ami paorip i tamyanan, ami patarahkar to nika talamaan no ulah no miso. Nanay, pakifalucuan niyam kunini a mikumi no miso, ami paicur i tamyanan a masarucur ko falucur a mitier i tiswanan。 主啊，你借着耶稣基督拯救我们，彰显了你的慈爱。愿我们谨记你的救恩，激励我们忠心信靠你。Pagkani i tatamaan nay angangan no tapang ji Yes Kristo a mitolon. Amen。 Nanay mapalamat no kawas kisu， 愿上帝祝福你，平安。